Katanat Public Health Department jangka East Hills District kasing sajany kalarake kasing karpang jangka belatip kung ka World Water Day hakaba ka Additional Deputy Commissioner kakung J. Karpuri MCS kalalong kum kakung san hakati kasngi. Hakati kasngi keladan ru ka jingpan ino muna naki kanak school jangka school Cambridge Secondary School Larambay ka Oxford Secondary School Larambay Little Star Secondary School Larambay Hillsfield English School Wapang School berkatia Caprang Higher Secondary School Sukanpur. Kilapan i berai ka jimbatai halor kumno ban panek pensa baru ban penkuj iki telong umbam umdi. Habakran kum kakong san kakong J. Karpuri kalakan tui ki paiba baki day ban long kinong syong ki baron ka jingkit kli ban panek pensa iki telong umbam umdi baru ban semar kuj iki telong ki baron hakisnong ki tau barong ru baga jingti marpo khandeu kam day ke basniu redon kampat ban perkat nele da sumar bha ban bu kilat jingada ban om kata iki telong ki baron hajan. USDO katnat PHE Electrical Subdivision Jawai uba arnong tudu ulong ru baga jing temu jo kanega program kalong man pensengau sikipajba e ka jing kordar ka deha usnyam kharknai spa khnai pulai Brazil larai da ka UN banbu e kanega sngi ka arpo ar tarik ulber manla usnyam kum ka sngi karpang ne ka World Water Day. Charcoal, sand, pebbles, then with the help of this filtration, when this water flow to the well, it will be clean. Except drinking, we can use it anywhere. Okay. So, with the help of this recycling method, we save drinking water. So, No, my question is that this rainwater is comes in the tanks, okay, Yes. simply, yes. and reuse to cow washing and plantation and horticulture like that, possible, okay. Meghalaya, we can see we have two types of houses, and even buildings. If we talk two types of, this is one terrace type of buildings, and another is teams, which we talk about rooftops. So what we do in our Meghalaya, we have not only Meghalaya, in villages we don't have this kind of some techniques to tackle with the water problem. So we can install some this hemispherical pipes. So what it will do when the rain falls, it will take the water, it will transfer to these pipelines, and it will take it to the tank where it will get purified. And how this purifies, we can use the chlorinating process. So it will get chlorinated, and now this water is fit for consumption. So what we do is in some places, even it's here, that this water we use it for either for washing or for cleaning. So this water, we are unaware of the fact that we can use it for drinking purposes. So what we do is we purify the water, and now we use it for drinking purposes. So now when we talk about these ponds, rivers, here mostly people, what we do, we ourselves, we go to the ponds and we use the pond water for washing, for drinking itself. We go directly to the pond and we take bath, and what we do is we disinfect the water, plus we create many kind of waterborne diseases, and which is being transferred from one person to another. So what we can do is, instead of going to the river, we can take this water, we can transfer it to these pipelines, and we can purify it, and now it is fit for washing. And that water, what we do, we can again reuse it. Kemudian ngin sedang ban penyat dakata kenang mangin wat kilat kelenti ban penek ya kenu telong ya kenu jaka ka badon hakisnong kitau jongi lada kawai pakawai ka snong ka simkyai kata tingat rai kanum don syu kata katma khamtam hakani ka jela ka jongi bat kawai ru lesi da mi kata katma kandon ru ka lat kelenti balek si kum ka jela ngila banyarapat yekiwe gi jela lada ka khie shisha kata katma tingin kan mau ba kani katma ka balai kan sedang ningkong na ka namar ba kadai ka wai ka benta ka ba habaro ka wai ka perthai wat ki wa ret baro ki long ki jaka bret nyut ki lalong ki jaka penjebo hadu ba kim long shu ko jong gitu ki jaka kim long shu bangin bam henrai ladang ngimbyang ko bandi ban wat naka health department ru hapor bangi review ngilap babun ki khlung khna ki yo pang namar baki ong day na ko tinak takadaw lesi ladang ni la kawai ka shnong ban shimkya shimti yakitin telong baro ka kumagi ong tien pareng rejuvenation of our water bodies kaba kibon ki department kila don bentah kata ti lada pia trailang ti kemut ngatrai nginla ban penek pensa
bat lesi kani kan yo pat kanong kenti kan poi hakihun kifti la dei ban smong thu no ba ngim dei ban pendu pendam kum yaki telong kiba judon ngila dei ban penim kita ki telong bat ngi dei ban penim ru ya kitu ki jakab ki balong wa mo ki bayat tu ko ke bakuj khnang ba ngin nung don hak takatma menta lada ja katma kumboong namar ka jela jungi kadi ka ka baroi bha mo ya kadi ka kiwa ki telong ki beng ha le si la shai kiwe ki jela namar lada don thma ha kiwe ki jela kin sawan yer thma wat shaniru tang ban kni ya ko tang ban kni ya ko mangilai ngila don ngila dei lupa kata ka jela ka bangi dei ki interstate district nangta ngidei ki international boundary kamut dakahyar katma kamut kabaningkong hitip kinpet chenu kinpet shiki jaka ki babun tina kata kadaw ladang ngim sundong shwa daladi ladi nangta ladang ngim sundong ha baro kawai ke perkai kamut tang namanta ka ngin sakalam raw biang tang namanta ka tina kata kadaw ngiladai ban smupu ha ba dei da kani ka program ka bamenta ka sngi kan putno bat ngin ong tom lele namar lada mangi ki bamenta ngim le lanik ngim pen bahai ki jing bakla ki beladak kani katma kan sa pade sai ki hun ki ti jungi kejing le si yang i ki bro kejing makane ga poi hadu kani klip mat ko duki upen man kamani pung program ya pesnyau thu ya pi ya kejing koridor ya pi wa yang ya kejing koridor yang ko house nem ka kandi spa kandi paule hapo kechnong Brazil Rio de Janeiro rai ke UN wo rai go yo boy ka ar tri match kam ke wall water day ile rai go yo pesnyau thu jing pe ba ya kejing koridor yang ko i po Meghalaya mani ke bru tu em ba ile ne ba ikat ko ko em ko hoi bo di mem ko wit ko em ko ho di lai bi South Chennai lai bi station Bombay em ko ho bi ile ne ba angi ke duriau ne thang ko kyong in ko mi tao mi po kan dao te hoi bo di tangwa kat dang lai gisnem haga jing ni thu yo pun roy pun pa yo pun he pun san ki kon yo pun met pun bai ri ni reng khat si no ko mi pun si no ga danga pi ile em makane ga to ko mang kna do poi ke man ko kam ko petroleum do sat ko ban yo ko petrol itei daw chwao jai te penman kita kan ni ke wall water day yo persnyau thu yo pe ba to ko to ko em kam tam de ba klem kum phim bu em to nam to phi dam bam ja stiao im be phi dam di tang arsi dadep ne ba ko do yang i nyau phao persen ko ta daw news nem ka theme yang ga World Water Day to Water for Peace ile anggi Water for Peace lengba ko jobon sin mi kijing khaja iwa khen tam pe pito hasor juai lene wat hai ni le mandi kene em gi thau na dos le RJ step de yo pi de penin lai hi borti yo yo idiang kan thai kan sawara bi champa man lai set that pi chelu joro pon sin jo jia e jing khaja din tha ko te toy wa khen tam mo yui ki local mut ha thai nyong i le pe pi ka news kat te on hapo Bangalore ki jing jar ba ki yo ki di dadu wa rai sarkar wa ya ki nong kre lek atu chong no ge yung kre i online kate to ke message yang itu penne pensai
ya ki ki wa yang iu kre pi chiu kana ki le kandis dem kre apo East Hills district iu jing jaro iu be ki pipe jen engineering point of view li pembuk pipe ji yung pi chna tangki pi apo arsnam dabe kajing to kaman ura ka ka tu narembai heni pi berkat letang hoi kata ka wa mangse yang pi letang hoi kati ka suwe yang i jinjak ni tu narembai ni pam ga narembai ni pam ga chadu chklem acha lamrsia ile ba ki he yang i ro ki wai na do wai krui na hoi di ketiga wa mangse na hoi di ketiga suwe na hoi di sedil na hoi di sa em bệnh rồi ngài có mua gần con tình trong lô DC sar DC ông tell me what is do we have any water scarcity about East India ông sẽ depend on how you define water scarcity ông biết bốn đấy uslap so benai rồi tao lòng biết hầu đi chừng chả này vậy thì đào cái vấn cái lòng cứ em đi kiu dang di ba kat ni dang ne ko izin tiara ba nang ba du telong hab tholat tholuti benne pansa mu sundong lagi na yung na sem le cha ba ham no chap de sport yu ai usuk bai no chu ra jabang na kan ning ra jabang na ne ko pun ite flood ka cha lom chnong joro ko